Kinong yalam jong Khasi Hills Autonomous District Council ke bakentup nadu Deputy CEM uba petsingan NSM harengkat kejis ranlang jong ki MDC kaliang sensyar kumju lem ki officer jong ka KHADC ha ka arpukundai terik rempang arhajar arpusau kilapen long ya ka jingle jurip ya ka Khasi Heritage Village Mauplang kabalong kumshi benta jong ka jipen kre ya kata masa pen ipaj ba ya ka jirus pa ne pen pensa ya kiriti dustur umen berim baja kata ka monolith festival ya ka ba en penlong ha ki lais ngi kenti ka bansa sedang nadu ka nyotrik hadu ka kendai terik leber arhajar arpusau ka bajudai ben penlong shisin shisnam ha kani ka festival don bun jaj bun rukom ki jing bam jing dit ten rai paka kaput katem bat ki jing lekai baper Hoy na kalang jungi ka district council rangkat lang bat ki members jung ka Roxy group ni sukuman sibun ba kanika jing district jungi mata janmil jing pen kaya ka long 95% sangat tukani ke bagi budak ini skam batang sini asing ala ban budak complete kani nang bagi aban sedang festival jungi ka new trick jungi bunai March jungi sedang ngin don different stall kumbalong gini gi angni handiat gi flower stall nang ta gin don gi atai ba alan atai handiat bila ban brief stall village tiga badan hang ni kita bikin dry stall ni om kita bentuk ki dukan bandi ki tiar syak ni ki musical instruments ni ki gini mau ni ba am tan ki dukan di sentio ti kini ki don be hang ni apa heritage village ti la yo ya ki nong song stall pasutnat kan ba stnat kolong ba kimdei tang ni we jaka ki ya represent ya ka Khasi bro poi syatai sasiliang hajan kalau tang bat ki don gini stall praputli itu gidei ki stall jong kabam bentuk ki kabam pedang ta ki don ki stall ki bangya ban represent mo ya kalsia jong ni hot ki bri badi dok that ala terhong ta ki badi do snam no po lan kot ti kan ni bro hot kadi ban represent ya kalsia jong tingla ensure ba wat ha kabam ru kadi ban phalang ni represent ya ka bam tentrai jong ti kidon hangni haneng ko hiat di stall ki ba ibu nam ta ki ban exhibit hiat ya ki kini ki jingale ka jong ki na kaliang joi ba wan phai na po nanti na po UNI cafe di beri ba jumut hakini ki kat tukat di sedam ban revive ya kini ka jingale ka tentra bun la klet mo di basutnat ba ka first but second to isin benta but kadi ka benta ka ba kring bahawat ki kot kubur ban tho gitu ngila ensure ba iba 15 in one ra itu gila kai mak basutna kolong ba ila improve isu ya hambun ti habrok khat iliang hinga trai nakaliang jong stall kolong bayat baik ya inti cuman suong no ngila ensure ba menta usnam kinnya bun than ngila bu kaputli nang ba kinyala abi bro ti nakaliang stall kolong hakata korukom bat ngibu ro ya kini ki wine stall kiba pi kani kayo mdi atamanya dia tian kadi bengi promote kan ka local entrepreneurship pan aila di kena sama jungi bakin pensulo ki bakin sangi kamlajong ti kani ka wine du ensure bakini ki bla yo license na sarkar pan promote kini ki local wine jungi ti hibon ki banya simenta ki don ka arpo stall man haju apor ban sampul kani ka mi ong mo kani ka local rice beer jungi ki don na war ki don na boy na kiling hakal yang kabam hi bat kistol kumot hila ensure baka long well represented representing ya ka